Bizning qizimiz Elina bugun aның bugun so'nggi звоногы. Әле көз алдымда һаман беренче класска барганында бит инде менә дигәнче үтеп китте аның мәктәп елларында. Хәзер инде аны озатабыз. Алла юлга, Алла тормыш юлына ала бирсә. Без инде барча балаларга үземнекенә генә түгел, барча балаларга телим. Юллары изге япты булсын, Алла бирсә, изге юллар йөрсеннәр. Yıllarında yaxşı kişiler şırap kuşlar olabilirse, etiyenilerin kuvandırıp, bizde kuvandırıp, zor durmuşka var, zor okuyukları tamamlap, zor kişi olsunlar olabilirse. En mühimi, eybet kişi olsunlar, bizge imanlı kişi olsunlar. Kurşağında